Selam aleykum hürmetli telesiyerciler. Efirde haberler vakti stüdyada sizler için men Alime Kaybulaeva çalışam. Peşimdeki saatqa muhbirlerimiz böyle malumatını hazırladılar. Yarımada Rusiyanın birleşken son kabul etilgen yanı anayasasına 3 yıl toldu. Kırımda buna bağışlanған bir sıra tedbirler ötkerildi. Kanunsuz kurulgan obyektlerinin takdirleri belli ola, aluştada yaz mevsimine kadar hepsi kanunsuz obyektler yok edilecek. İspanya'dan kelgen heyet Kırım'ны ziyaret ete, olar yarımadada olgan münasebetlerini öğrenmek niyetinen keldiler. Akmecit'nin merkezi bazarının kanunsuz obyektlerini yok ettiler, olarının yerinde endi piyade teritoriya olacak. Yunan-Roma güreşi boyunca çempionat olup geçti. Güreş nasıl oldu? Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Bugün Kırım Rusiyanın birleşken son kabul etilgen anayasasına 3 yıl tola vesikada Kırım Cumhuriyeti Rusya Federatsiya terkibinde hukuki ve demokratik devlet olarak belgileniyor. Bu vesikanın kabul etilmesi Kırım'ны Rusya terkibine kirsetilmesini kanuni şekilde yekünledi. Bu sebepten bugün Kırım'da bir sıra tedbirler teşkil olundu. Bu haqda Sabriye Halilayeva tarif etti. Tantanalı tedbirni açқанда Kırım Cumhuriyeti Devlet Şurası başının muavini Natalya Malenko qayd etdi ki, Cumhuriyetimizдің esas kanunu en muhim vesikası gibi sayılmaq. Bundan da gayrı bu kanun Rusya Federatsiya içinde Kırım'ның aq hukuki stabilikini timsal etken vesikadır. Natalya Malenko'nun sözlerine göre Kırım'ның anayası bu yarımadamızda yaşayan sakinlerini din ve millet mensüplüğüne bakmadan aq hukuklarını korçalay. Мне хочется сегодня не только вас поздравить, понимая, что здесь, в этом зале, собрались люди разных профессий, из разных отраслей совершенно. Не только поздравить с Днем Конституции, но и поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, за то, что вы делаете все от вас зависящее на благо развития и процветания Крыма. Как отметил президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, жить по Конституции – это привилегия свободных людей. Вот с этим я нас с вами и поздравляю. Крымчане всему миру доказали, что мы свободные люди. Natalya Malenko kelgenlerini anayası kunyen hayırladı. Sonra ise adliyeci, qo'y-qo'jalik, oca, jurnalist ve medeniyet sahalarında çalışkan Cumhuriyetimizдің inkişafına isi qoşqanlarını buyuk mütexassislığı için faxri unvalar ile mükafatladı. Karl Faberge orden sahibinin tolu kavaleri Mehdim İslamov Kırım'da nam kazangan resam unvanını kazandı. Bu tesadüfen değil, çünkü Mehdi İslamov lakşeri klassasında çalışmakta. Bu teknika vasıtası ile o kuyumculuk sahasında birçok unvanlarını yaptı. Firçi ustası bu sahada çok talebeni öğretti. Onun bildirgenine göre tamam bu balalar yaramadamızda ve daha çok dünya koşullarında bizim milletimizni takdim etti. Правильное общество, правильный социум – это в первую очередь общество, в котором люди созидают, и людей учат созидать. Созидающий человек – это человек, который ежедневно, он подобен человеку, который ежедневно садит саженцы. Понимаете? Он садит эти саженцы, не задумываясь о том, получит ли он плоды. Этими плодами будут пользоваться его предшественники. Он же пользуется плодами своих предков. Хороший сад – это тот сад, в котором садят больше, чем срывают. Tantanalı merasimde emde Kırım parlamentinin diğer prezidium azaları da iştirak ettiler. Sabriye Halilayeva, Ruslan Xaxlov, millet için. Paytaxtның merkezinde bugün EPSI istegenler 2014 senesinin anayasasını bağışladılar. Bu vesika tarihi adaletlikni aks ettiri. Bundan gayrı Kırım okuv yurtlarında Kırım Cumhuriyet anayasasının kabul etiluvinin 3 yıllığına bağışlanған açık dersler geçirildi. Bu haqda bizim nebeti kelevxamızda. Sabadan başlap yaramadamızda anayasa konu qayd etili. Kırım sakinlerinin her biri Kırım'ның inkişafına buyuk ise koşmaktalar. Bu eleliknin Kırım Cumhuriyeti Rusya Federatsiyasının ayrılmaz kısmı olarak dep ilan etildi. Tamam anayasa kabul etilgen son Rus, Ukrayin ve Kırım Tatar tilleri devlet statusunu taşıp başladılar. Biz ise Ahmedci sakinlerine anayasa hakkında ne bilesiniz degen sualini berip cevaplarını meraklandık. Конституция Республики Крым – это основной закон для нашего полуострова, по которому живет каждый гражданин. Это основной закон, по которому должны жить все крымчане, всех национальностей. Конституцию Республики Крым, к сожалению, у меня отсутствовала возможность почитать, но мне сейчас подарили.
Еще не знаю, вот только сегодня увидела, решила взять посмотреть, что за конституция наша. Ну, не знаю, я живу как-то по понятиям. Главное, чтобы все были добрыми, честными, не врали. Тек büyüklerde geldi balalar yarımadamızda amanlık ve abanlık ukum sursun dep isse koşmaktalar. Ahmedjet Akademik Gimnaziya 5. K sınıfının talebeleri Kırım Cumhuriyet Anayasa Kunune bağışlangan açık derste iştirak ettiler. Здравствуйте, товарищи кадеты. Soňra MЧS sınıfının kadetleri anayasa hakkında öz bilgilerini açıkladılar. Bundan da gayrı Vesikanın esas kanunları ve gражданларның boyun borçları hakkında müzakere geçirildi. Права и обязанности человека. У человека есть право на жизнь, на образование, медицину, защиту и тому подобное. Но обязанности тоже у него есть такие, как у детей, это слушать родителей и их заменяющих лиц, сохранять экологию и работать. Самое основное право – это право на жизнь. К тому же граждане имеют право на медицину, на образование. Balalarının fikrine göre Kırım'da yaşayan insanların hayatında tolu inkişaf için bütün şaraitler bardır. Владимир Владимирович Путин внес весомый вклад в нашу страну, так как для начала он присоединил Крым к России. Көргеніңіз кібі 5. sınıf kadetleri 11 yaşında olganlarına bakmadan yapkan hareketler için olar balalıktan mesuliyet alıp gelmekteler. Balalar öz umurlarını vatan korçuluğuna bağışlamak isteyler. Sonra talebeler Kırım sakinlerini bayramмен хайрладылар. Я хочу поздравить всех крымчан с праздником Конституции, так как все стараются соблюдать права и обязанности гражданина для соблюдения порядка. И я хочу, чтобы все оставались порядочными и не нарушали права. Я всех поздравляю с этим замечательным днем и желаю, чтобы все соблюдали эту конституцию и радовали жизни. Kırım Anayasa kitabı Rus, Ukrayn ve Kırım Tatar tillerinde neşr etildi. Kitap 10 parça ve 95 kısımdan ibaret. Onun esas şahısı Cumhuriyet başı sayıla. O devlet şurasının mebuslarının 5 yılga belgilene. Cumhuriyetimizin başında iki kere biri ardından bu vazifesini alıp barmak imkanı yok. Mında yaşayan insanların hak hukukları birdir. Referendum ve serbest saylavlar halk hakimiyetligini isteklerini gösteriyor. Sabriye Halilova, Muhammed Zikiryayev, Ruslan Xaxlov, Millet üçün. Бүгін Devlet Хуручылығы ve Konstitutsiyon kanun boyunca Federatsiyanın Şurası Komiteti gражданлық boyunca kanunun amelge keçirilüğü için musbet kararını imzaladı. Bu hakkında öz Facebook sayfasında Rusya Federatsiya Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek haber etti. Tamam o kanunun müelliflerden biri olan. Kaydetmek gerek ki kanunun tolu şekilde çıkarılması tez vakılta olup geçmekte. Endi yarın komitet bu sualını ötkerilecek Federatsiya Şurasının dinlevlerinin kun tertibine kırsetti. Son ise vesikanı prezident imzalamak gerektir. Ruslan Balbek eminlik ile ayta ki aprel 21 kununa kadar yani reabilitasiya hakkında fermanın 3 yıllığına kanun tolusının amelge geçirilip başlasa reabiliterlengen halklar için en büyük bahşiş olacaktır. Kurort mevsimine kadar Aluştada kanunsuz kurulgan obyektlerinin yok etilmesi başlanacak. Kırımda Çerkev sularının denizge akılganı sebep 500'den zede mini otellerini kanalizatsiyadan kestiler. Bu ve başka vakayalar hakkında Nazirler Şurasının toplaşımında müzakere etildi. Tafsilatlı Janев Бетекелев хамызда. Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov toplaşımının başında Kırımlılarını Kırım Anayasası konunden hayırladı. O kaydetti ki bu kanunlar toplamı hayatının cemiyet siyasi ve içtimai esası olup Kırımlı içtimai devlet gibi tayin etti ve regionga yanı sıfat beri. На протяжении украинского периода истории полуострова Киев проводил политику, направленную на разделение людей по национальному признаку, на ущемление языковых и культурных прав крымчан. Конституция Российского Крыма предоставила всем народам и этническим группам равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций. Статус государственный закреплен за 3 языками – русским, украинским и крымско-татарским. Kırım Cumhuriyeti'nin Mesken Kommunal Hocalığının Naziri Sergey Karpov çıkış çerçevesinde kapital kuruculuk obyektlerinin kanunsuz söndürülüğü, merkez ağlarını kanalizatsiyaga bağlaması ve yalı boyu etrafında şahsi obyektler hakkında söz yürüsetti. На сегодняшний момент порядка 20 тысяч абонентов у нас. Это те
места, где нет централизованного канализования. Из них мы их разделили на две группы. Первая – это абоненты, которые сбрасывают стоки в придомовые. Септики-накопители, то есть у себя дома, либо организовано локально-очистные сооружения у них на домовых территориях, это 90%, и 10% это абоненты, которые незаконно, так скажем, сбрасывают стоки в море, это порядка 2000 абонентов на сегодняшний момент. Бүгінгі күнде Қырым ялысында ерлешкен 500-ден зияды капиталь құржылық объектлер канализациядан кесілді. Олар денізге черкеп сувларны йоллайды. Бұндан ғайры қанунны бозған инсанларға жүреме белгіледілер. Сергей Аксенов өз невбетінде білдірді ки, курорт мевсімі башланмаздан эвел бүтін ішлерні бітірмек керек. Проговорите со всеми, помогите и посоветуйте людям заключить договора, то есть как бы со специальными коммунальными предприятиями, которые занимаются, то есть как бы непосредственно данной тематикой, с тем, чтобы им могли оказать помощь. Дальше посчитайте, в том числе, то есть объем услуг, как, в какое время они должны предоставляться, но на самом деле все же это легко высчитывается. То есть, чтобы у людей была альтернатива, четкая и понятная. Тогда не будет никаких проблем. Bundan gayrı Cumhuriyet başı federal maksadi programмаға көрсетілген объектлерні зиярет етежегі ақта тариф етті. У нас на самом деле объектов много, около 150, которые необходимо посмотреть, поэтому знаю только я, куда мы едем, коллеги. Поэтому иначе это все будет, вы знаете, как будет, там будут понятые, там будут подставные. То есть на всех объектах. Сергей Аксенов айтқанына көре бір хач ФЦП объектлерінің графиктен четке кычык чықуы бар. Бұна бақмадан ағымда кесене акимиет тарафындан планаштырылған федераль мақсади программа бойынша мерасимлер 100%-ге япылажақ. Cumhuriyet başı да қошты ке. Алуштада ерлешкен қанунсыз құрылған объектлерінің йықмасы күзде башланмасы планаштырыла. Бойле қарар лейха весикаларының ішлемесі ве курорт мевсімінің якынлашывы иле бағылыдыр. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, Миллет Ичон. Қырым Cumhuriyetінің милетлер ара мұнасебетлері ве сұрғын етілген гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінің казакларының меселесі бөлігі ве казак сыныфларының кадетлері Донецк халық Cumhuriyetінің территориясына иштимай ярдымны йоладылар. Бұқта Девлет милетлер ара мұнасебеті комитетінің матбуат қызметі хабер ете. Ярдым оларақ сыжа құрба, дефтер, китап ве чеші тәлебелерге кереклі мақсуатларны топлап Александровский районның Александровка койдіне йоладылар. Киевде геже саат 1-ге яқын патлав юз бердім. Буақта Украин көтлеви хаберлер васталары білдірелер. Патлав нетижесінде Владимирская Дор соқағында ерлешкен евнің бірінші қатындаки банк ве ресторанның пенжерелері сынды. Этрафта олған арабалар да зарар көрді. Патлав далғасы ел бойынша дарқалды ве археологик институтының бина пенжерелеріні парчалады. Бұ ерден евбетте олған инсан патлав пек қатты олды. Санки балконлар йықыла деп қайдетті. Емде бұ ерге келген әжеле ярдым арабалары бір кімсені хастаханеге алып кетмегеніні білдірді. Полис хадимлері исе патлав юз берген ерде бомба парчалары тапылды. Бұнен берабер жинай иш açılды деп хабер етелер. Да бір патлав Туркияде Баглар районының Диярбакыр шерінде юз берді. Бұақта Анадолу агентлігі хабер ете, Адисе олып кечкен ерде полис хадимлері ве екімлер чалышалар. Күтлеви хаберлер васталарының мәліматына көре 4 инсан яраланды. Қайдетілекі патлав ұстаханеде полис хадимлерінің нақлиесіні тамир еткенде олып кечті. Туркия акиметі бұл вақияны теракт оларақ саймай. Бүгін Испаниядан келген эйетнің иштирагы иле матбуат конференция кечті. Четел мусафирлер Ялта, Судақ ве Ақяр шеріне зиярет етежеклер. Анда олар Қырымда 2014 сенесі олып кечкен референдумның нәтижелеріні ве Қырым сәкенлерінің земаневи яшайшында иштимай иқтисади аспектлеріні огренежеклер. Эпсі тафсилетлары иле бізі мұхбирма Султания Истакаева. Қырымда зиярет еле болынған Испаниядан келген мусафирлер ярымадада керчек олған вазиет аққында өз ватандашларына тариф етежеклер. Испания қыраллығы Андалузия Милли Ассамблеяның президенті эйетнің азасы Педро Алтамирана хабер етті ке олар чешет түрлі рет етулерге қаршы чыққалар. Біз Қырым халқына өз бірдемілігімізні көстермеге істейміз. Қатырлатамыз саясет адамларының яшайышыны ейліштірмек үшін доғыртыла. Біз мұнда насыл вазиет олғаны огренмек үшін болынамыз. Бұл ән esas месседж біздің халқымызға әмді медениет ве иқтисадиет бағыларыны инкишаф етмек үшін имканларымыз чоқ бұйықтыр. Иш адамларымыз Қырым иле ишбірлік алып бармаға азырлар. Қырымда муабетлік ве тынчылық олғанына Андалузия Милли фирқаның федераль координаторы Сальвадор Гарсия Урбаны да қайдетті.
por supuesto, Мен Қырымда тынч вазиет олғаны өз көзімден көрдім. Мында чешет бизнес ве саясет векиллерінден таныштық. Регионлар или ишбірлік алып бармаға істейміз, яғни Андалузия ве Қырым арасында. Ахмеджит шер шурасының мебусы Сергей Лапенко білдірді ки, енді ишбірлік бойынша бірінші аңлашмалар бар. Амма башта Қырымда тәжірибе алмақ мақсадынын консалтинг мерkezini açmaq керек. Чтобы испанские коллеги делились для крымских. Испан зинадашыларымыз бізім иш адамларымызға өз білгілерінен ве өз тәжірибелері елі пайлашадақ. Яқын күнлері Ахяр Ялта шehirlерінен иш адамларынан көрішу фоткермеге планлаштырамыз. Біз есе ярдым этмеге тырышачақмыз. Андалузия Милли Ассамблеяның векілері Қырымда апрелінің 10-дан 16-сына қадар болынacaklar. Солтанис Такаева, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Сабадан башлап Ахмеджиттеки меркези базар янында канунсыз тижери объектлерінің бозылуы башланды. Бұл ішнен 10-ға яқын техник нұсқасы оғраша. Территорияны полис ве халк ополчения хадимлері незарет алтында тұталар. Тек нақлие дұрағы çalışмақта. Вақия yüz берген ерде бізім телевизион тақымыз да болынды. Да, апрель 5 күні Ахмеджит мемориеті юридик жақызларын айпысыны мектуб йоллады. Анда айтыла ки апрель 10 күні мұтлақ месулетли органлар тарафындан бұл объектлердің бозылығы башланacak. Амада евелден бұл іш адамларына гөнөлі оларақ бұл қанунсыз объектлеріні йоқ етмек үшін 20 күн берілген еді. Ама чоқ қысы инсанлар бұл тепсеге құлақ асмадылар. 2016 сенеден башлап Ахмеджиттегі меркези базары янында енді бір қач кере база объектлерінің бозылығы юз берді. Иш адамларын базылары да бұл ішке қол тұтып демонтаж етмеге ярдым еткен еділер. Видя, что это все уже, наверное, надоело всем, да, то, что здесь происходит, то, что это все незаконно стоит на сетях, которые являются аварийно опасными, которые, ну, не дай бог, что вдруг свершится. Весь этот процесс длится уже 2 года. С момента нашего сноса рынка палаточного на Козлова прошло практически 2 года. И все рассказки о том, что никто не знал, что это будет производиться там и так далее, это все, ну, так, значит, оправдание, которое, наверное, по-нормальному во внимание брать нельзя. Бұнен беребер ерлі иш адамлары қайдеттілер ки, олар бұл тижери ерлері үшін аренданы да бір айға өкке берділер. Предупреждение пришло 13 марта. От 31 числа исходящие я получила о том, что я могу сделать в течение месяца добровольный снос. Что это вот сейчас происходит? Срок еще не закончился. 25 числа у нас взяли аренду за месяц вперед. Ама Геннадий Бахаров айтқанына көре тижари объектлері бозылған гражданларға мемориет тарафындан мұтлақа ярдым берілежек. Олар үшін альтернатив ерлер енді азырланмақта. Мы готовы оказать содействие, если у кого-то взяли аренду вперед, если кого-то обманули еще в чем-то, то есть готовы поддержать. Это раз. Второе. Конечно же, мы никого не оставляем, ну, так скажем, брошенными, да, либо выгнаны на улицу. У нас есть на наших рынках торговые места, их около 700, мы также это декларировали. Плюс к этому мы индивидуально будем работать с каждым. У нас есть телефон линии, мы его сегодня опубликуем. Я сейчас посмотрел, что это необходимо сделать, чтобы люди обращались туда, и мы будем с каждым конкретно разговаривать о том, какова судьба дальнейшая. Если человек хочет нормально работать в бизнесе, платить налоги, приносить пользу городу, конечно, мы за. Айтмақ керек ки, мезкур әрекетлер канун бойынша олып кечмекте. Планларға көре келешекте тамам бұл ерде жаяв зонасы, ешіл территория ве машиналар үшін қошма тоқтап ерлері пейда олacak. Гүлнара Каримова, София Шукурова, Энвер Аблезиз, Миллет үшін. Бүгін Қырым Мойдислік педагогика университетінде Алим физика риязият илімлер намзеті Ролан Кадыевның доған күнінден 80 ел толғанына бағышланған хатыра мерасим олып кечті. Тедбір тешкелетчісі Намус Жемат Қырым татар тешкелетінің ақсақаллары шурасы олды. Ролан Кадыев 1937 сененің апрель 9 күні Бақчысарай районының Азек көйінде доғды. Сүргінліктен сон оның айлесі Самарқанд велеетіне түшті. 1959 сенесі О шерінің Девлет университетінде физик факультетіні аля дәрежеде екінлеп кафедрада қалды. Ролан Кадыев СССР Илимлер Академиясының астрофизика ве гравитация шурасына Женюби Жумхуриетлерден керген екене алим олды. Оңа парлақ алим карьерасыны япмаға имканлар яратылды. Амма о бір шейге бақмадан халқының ақ құқықларыны ғайырдан тіклемеге yolны сечті. Қырым татар милли әрекетінің ветераны Руслан Эминов Ролан Кадыев или әрекетке темел қойған еділер. Ең бірінші интеллигент. Интеллигентлерден дүгір içten doğma anasının sütünden özüne yukan
ол интеллигентін нерге барса, кімден субъектлешсе, şu arada da nasıl sosyal merdivende olmasın o adamlar ilk kere hapishaneye de düşüp çıktı. Onların arasında da her vakit hürmet kazanıyordu. Tedbir teşkilatçısı Namus Kırım Tatar Cemaat Teşkilatı'nın Aksakallar Şurası'nın reisi Dilşat İlyasov aytan, halk öz kahramanlarını bilmek gerek. İlimge ketken olsa çok şeyler yapacak idi ve dünyada namlı bir alim olacak idi. O ketti milli hareketke. Çünkü o özünün milliyetini, sürgünlüğünü başından geçirdi. O milliyetin ölümlerini, bütün kıyınlıklarını, bütün ona yapılgan cinayetleri korup onun yüreği dayanmadı. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin iştirakçısı İzzet İzidinov Rulan Kadıyev'nin cesur ruhu hakkında tarif etti. Он всегда говорил, одни мы непобедимы. Нам надо больше друзей среди других народов. Это было его золотые слова. И об этом говорили и наши старшие поколения. Мустафа Селимов, Жеппар Агалар, Bekir Ağalar hepsi aytadilar. Bize dost çokça gerek. Dostlar çok kaysa biz yegermiz. Milli harekette yegermiz, vatanımıza kaytarmız. Ali Okuv yurtының kitapxanasында Rulan Kadıyev'nin vesikaları ve yazmaları saklanıp kaldı. Olar yakenen nusxada olup, alimnin ayati tarixini koruylar. Hatıra tedbirde üniversitetinin tesisçisi Fevzi Yakubov de bar edi. O, Rulan Kadıyev'nin münasip hareketlerini numune olarak getirip, yaşlarga nasihat berdi. Bugün men hiçbir anlamayım. Bizim yaşlar za длинным рублем deyler. Kırını taşlap ketkenlerin. Bu yigitler, Rulan Kadıyevler, onlar özlerin yanın verdiler. Hapishanelerde oturdular. Rulan Kadıyevler'e işaranlar da bayağı köp edi. Lekin Rulan Kadiyev hepsinden başkaça turaydı. Onun iradesi yüksek idi. Men yaşlar için aytaman. Qarаңыз o tarihlerini. Milletini sevmek gerek, milletke yapışmak gerek. Kökrekte sorban yırtıp men vatan sevmen, men Kırım Tatarman, men mundaman degenden Kırım Tatar olmaz. Kırım Tatar akıl idrakman olar. Kaydetmeli ki tedbirge Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinin hocaları ve studentleri geldiler. Olar için belli vatandaşlarımızın hayatı meraklıdır. Rulan Kadıyev er taraflama inkişaf etken insan edi. O Kırım Tatar ve Rus tillerinde şiirler yazaydı. Извечно истинным стремлением, смертельной схватки зла с добром, воюет человечий день с июльским вороньем. Rulan Kadıyev milli harekette iştirak etkeni için 2 kere mahkum etilip, 3 yıl hapske kapılgan edi. Bütün ömrünü halkının vatanına kaytmasına bağışladı. Lakin ozu Kırım'dan gurbetlikte kalmağa mecbur edi. 52 yaşında olganda 1990 senenin Mayıs 15 günü Rulan Kadıyev devamlı hastalıktan vefat etti. Fadime Seyitmamut, Ramazan Alivapov, Millet için. Bugün Leningrad vilayetinin ve Kırım Cumhuriyeti'nin dostluk evleri arasında anlaşma imzalandı. Kaydetmeli ki bugünkü imzalangan mukavele Kırım'daki milletler dostluk evi tarafından Rusya Federasyası'nın başka regionlarının birinci mukavelesi degil. Bu mevzunun bizim muhbirimiz Feride Halikova devam etti. Bu tedbirnin devamında tek Kırım Cumhuriyeti'nde degil, Leningrad vilayetinde de regionara işbirlikinin imkanları ve milletler ara münasibetlerinin eyliştiriu vaqında laf yürsettiler. В этом году мы собираемся провести. Bu yıl biz regionara konferensiyalarını geçirmege planlaştıramız ve Kırım Şark ve Garp arasında köpür olarak Rusya başka regionlarını dikkatini celp etti ve gelecekte de etecek. Biz ise başka regionlarını davet etip, onlarga regionara ve halkara işbirlik için özgün meydançıklarını beremiz.
Ленинград вилетінің Дослух айвының мудирі Владимир Михайленко тедбірінің әметіні вебу көріші бізлер үшін керчектен де қиметлі олғанны қайт етті. Чүнки Русия Федерациясының түрлі медини муассисалар арасында ишбірлік бізім чоқ миллетлі девлетіміз чешет халқлар ақында білмеге ярдам етер. Лучше вживую вот здесь посмотреть. Мен белесем не яқшы бойле топланып бізні мерхланған сойларымызге музакире етмек. Үміт етеміз ки біз бірлешіп чоқ йыллар девамында ишбірлікке çalışacağımız ve bir-birimizге ярдам етежеміз. Вебунен бері-бір өзара ұйғынлашқан шартлар или малюматлы ишбірлік ақында музакире етілді. Ферида Халикова, Умер Мустафаев, Милет үшін. Алушта шәрінде Юнан-Рома күреші бойынша Қырым Жұмхуретінің чемпионаты олып кечті. Ярышта 60-қа яқын спортшы иштирак етті. Анда бізім телевизион тақымыз да болынды. Юнан-Рома күреші бойынша ярышында ярымадамыздың ең күчлі спортчылар иштирак етті. Олар Алушта, Бақчысарай, Ахмежит, Судақ, Ахяр шерлерден ве Ахмежит, Бақчысарай, Сақ районлардан келділер. Айры тақым оларақ Олимпик ихтият оқу юртының талебелері қатнаштылар. Соревнования у нас проходят под лозунгом «Спорт против терроризма». Я повторюсь и скажу, что надо сделать все для того, чтобы это страшное слово вообще исчезло из обихода речи человеческой. Ярыш иштиракчилерден бірі Ленур Тимиров еді. 66 чеки категориясында урышты. Ленурның сөзлеріне көре, оның хатырасында қалған ең ажайып вақалардан бірі Олимпиада олды. В 2012 году я попал на Олимпиаду. Съездил в Лондон на Олимпиаду, поучаствовал. Медаль выиграть не получилось, но сражался, пытался. До Олимпиады очень тяжеловато было туда попасть. Тем не менее, съездил, увидел, что это такое. Мне вообще не жалею, что занимаюсь греко-римской борьбой. Это моя жизнь практически. Это и профессия, и жизнь, это все. Олимпик чемпионы Қырым Жұмхуретінде спорт күреші бойынша федерациясының вице-президенті Рустем Казаков федерация үгінде тұрған мақсатлар ақында тариф етті. Для нас очень важно попасть в сборную команду России. Сейчас у нас задача номер 1, чтобы кто-то из греко-римской или вольной борьбы попал на Олимпийские игры. Қайдетмелі ки эки спортчы юниорлар арасында етекчі олған Эмин Сефершаев и Азамат Сейітов бұл ярышта иштирак етмеділер. Шымдылик олар Авропа біріншілігіне азырлық көрмектелер. Ал азырда Русия тақымына сечим олып кешмекте. Ярыш есе Батуми шәрінде майыс 12-15 күнлері олып кечежек. Я не выступаю, потому что готовлюсь, во-первых, к сбору в горах Кабардино-Балкарии, а во-вторых, готовлюсь к соревнованиям в Грузии. Это будет отборочный на чемпионат Европы. Цель, конечно, в этом году как минимум выиграть чемпионат Европы. Очень этого хочу. А еще лучше чемпионат Европы, чемпионат мира. Это на этот год. Вообще цель, это, конечно, Олимпийские игры. Қырым Жұмхурет спорт күрешінің федерациясының президенті Джемал Джангабеков Қырымда спорт күрешінің иnkişafы ақында сөз юрсетті. Последний год-два у нас такой резкий взлет по результатам, по развитию. Развитие борьбы идет, я считаю, достойными шагами. Қырым ярышының нәтижесінде Женеви федераль округында майыс 5-7 күнлері олып кечежек турнирге тақым азырланыла. Анда есе Русия ярышына лицензиялар берілечек. Султания Меджит, Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, Милет үшін. Илянға кечеміз апрелінің 14-інде Девлет милетлер ара мұнасибетлері комитетінің мутехасыслары Ахмеджит шәрінде адледжи консультациясының кечірежеклер. Консультация само кеша 30 учинже одада саат онда башланacak. Малюмат үшін телефон қошма 7 978 841 07 15. Шымдылық бұл әпсі малюмат яңы вақайлар ақында дайыма хабердар олыңыз ве саат 20:30-да кележе хаберлер информацион программасының Нариман Тарсинова иле қачырманыз. Көршмек үзіре, сағылық күнен қалыңыз.